taloi shaitan mishi mashanong ju robin cha introduce ka bible ite ka shaitan mugem kana kot teleje kan Israel kan it ni mishale free will ten no bi mi jeglat ay choice du bi mu galat ay choice du is the more mishi liu telgat bi kun chek te ka Israel ya chagwa ya kan nam to kon daler man go rode la de chade te ka nora kana teggi juice ke teggi Israel le wal teg nora me wal kana teggi juice te wal jangoro ba yeb tenchat ka bagala dia a kanu re right medan ka 1958 kwar Egypt udishal Nasser tana jogo we Jewish med we Israel gen galane di char medan chigo lu jogalane to bor lao jeni chigo Jewish and Jewish ubando chigo ban ka waine jeni ji ne de la Israel kan di char medan na mo shelat ka 1958 jeni ji conflict din dit ka ji Jewish ka Israel medan janbo kan tan Jewish te ji jende shi ban ka Ethiopia chigo ruban dab ka ji Ethiopia ka nos ka marane chigo ban jojala te ka kalar amarane la minyu do da yu to on en Jewish ke Israel kan di char medan ate store no wan botela do no de nation like Israel historically ancient Israel de kan di char ya bakulo worker tama ba worker katan chat number 1 kan ancient Israel ka neti yen walk de la yen walk medan medan la chwana ngani di yen walk de jale gana paj ji kanan ke ji Palestine te je kan kare mon la indigenous nuarbo ke ji walk de la yen walk chala ka bo kan jale paj ne te chalo la vegetarian te jal kan re mon ken number 2 ngat kan kut kel kan ko kel Israel bo kan ko kel number 3 la kan lay det kan ok kan na kot Israel na kan det kan ok na kan ko kot nang nuar na kan det kan ok na kan ko kot number 4 la rana wo chek da man ka Israel mi da mo liu jene shi konen ka Bible ka Genesis 33 no onan shanna ko ko she log dab chek da man gat yaro god point chek da man na ma ja konti pastor kel mala ne mongoda ja jogo ko do pal yene me jen ko de ne ko nan ki ko do dong ko de ne ko nan na ko nan ko mu kano chek da man klari ne shirando ko chek da man kane loja manin jinbo yiram ling video maling bo ngay du bilat me chaben modernize en ko nego nan ke science ke teke ngadem dong metitin gore je di explain en wo check the more chale livret ka to den children chikane kam no bu check the more nyok o bi istamor mi liu telgat bi kun chek te ka Israel lan shan Israel te wal kana chole yebam to dien no the more mi liu ba kun chek ko be kak de George re Israel metaga ka mando dien take mi kwa la cholmon ko kon inte michal scapegoat adun dien la o michi pinro ridi ci wor rit michi na ker ga mal ron ci to ko mal ba del kan
ba lam ba wide bill ba jawo jare doar enyok bo tege kami chale tachlich mo kana wo bigo wi year ida bigo del nang ke bi ngala bigo wi year mutege piu bi kana bointen bigo pakten bigo brar ba be jeg ba kana kara wo tege kan warbo no ba delu mo year bunaro pogba wo shi jeg de ala shakana de tojen integram mi precha kan war mi shi lar mi la ngi lo ko jingundeng mi la kan wa bo year go ko bo to no mo kan ka Christian originally jegje ka traditional ka Jewish ka jegje ka kanware me ja wo shi jone shi wo shi ko do nyo da shejen la ru ne ne dialen gor bo go me ku kan claim ne ko ba malat kan ba ling ba ngade to ne ne ro ni kan ko tame changa propin la ran wo shi ko won banadwal ko ngai ran mi ja ko la tin banadwal ke je kan ka traditional ja ko modernize kan rudien kan ka traditional take dung Jewish wona wi yirna ro boy ba wi ci jeg dialu jen ci aneno manin lak ko bo boy na di ko bu duer bu dialu chaka lak jor like duer te kan ko go ti jiran di ran ju duer te kan go bu lak bi lak jor ba ka bi ko wo ci men di niet po jor point no therefore again traditional Jewish mo chaka no kan traditional nuar bono kan di to ne te chiro sai ne ci kan galat gore je de yen ngaje no no go nyok ken Jewish la man pelag la ja win point ja tin no mo mani ta dat kana be man leg win widu ne diokon pro doy ke je awo be jag bagana the same no bala la nore la kana let la teten man do dien ta historical Moses kan kir la Moses kwanjeri year re container ka re kier Ray Nile. The bunguto point the supernatural power metageje. The same many kir kwanjere container ga canal and kaka writers into one gun work canal la she de kwanker around bentiu year into ga bentiu. Ko go she en gwa de kir kwanje ngore kanana ben kalen so current South Sudan. Ko misku gwine wo de la jor ko da ko la generation indian from kir. Mi jinu gije it is a long story. All I can work their curve check. Me work on to the root deeply. They can either don't kwanje me ngona na so so ni jip ki ngona ni da network no kan ida ro to ke story mi chat ko diga divine power ko kwanje kare year to ke nyin ke ni jala ke supernatural power in to ke take the chat many no they shala uduna wo shibani ji kan bokro di no war di ale kon shi ban munte wala wate wa ngo wa year mu long chu ngo ko ben jo ko nyur na ko do ban chi ngok ban ngi jay the same in Israel bo America chala de ito ichi Moses se year ngok however store mo tele je kare ko ni ngi Egypt and mi chikano ka Egypt starting from ancient Egypt and in term tele to talk ko relate and kan store ni and chicken shaitan ngat ya entity mi chung chike ran ke like mi dor mi coexist kani tene chiang dejecten kane chiang to go kan wora bono wal tele ka ngadi ngai dia no wonan tene chiang dejecten kane chiang goy bai cholo gon chap jeng na kano ngak ram golet ka tele mi shali shaitan le chike entity malai gimi chung dai chonga na ka chung ko chong den tele ja ka kanwara medan mi jiram law ko go ba cholo ji jinti ni la wi tot tele oi shaitan mi shima shanong ju roben cha introduce ka bible ite ka shaitan magam kana ko tele ja kan Israel kan it ni mi shale free will ten no bi mi jeglat ay choice du bi mu gala ay choice du mi jeglat ba chol ji jegbo ko mi jegdu mi silado na ba mo gwa bono bo resol ga jirun bola mo gwa the same believe o jene te kanore et kano mi jiram le te jek te mi jiram la jekten ko mi jiram le te go bo te go to de jekten jin bi gor bi ngajo non story way di bu kordor bi lugo gwa bu ko gak ina mede ko kamene den shalo ko social media
mi shirana nen raja ki ko sha bible question ki ko challenge la ka feeling cha gor by a religion a culture kanai ai ne actually a culture kala ngai ne religion tel religion milen religion changara mi tan ro de yigde na mo palaje ka shi uben ka ngudu mo do dien ka bible yene da ro to perien teram le na mo do dien ko religion kun ngai yen men le dien religion is questionable by yikti te mi shu loy na anjiram mo ran ro ko religion de biegang ko do mo go mu ro expose la ko den na le linga be nyodo men titin kani lingo go either titin as a business keji ke ngadi milono tele mi ci linkedin real ro ko bi bu ngaga loji ko do sha lo bu loy na ci bi ado ko ka entity a religion a culture ko culture needing ko ken gor ko no big culture den impose ko need ko in a systematical way ani ci go bia temal